better tomorrow, today. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea ilo whale ina ne ia a fia nisi tangata le a inga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pēr le inuino fuala au, mo ilatou e iai ngase to mau. Ia lava le malolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga wha fia fia ilo ma fau. E peo le whai tautusi, ma whai sautatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa ma le inu ava malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tane. Tā ofi le pepesi o le whulu, let's do it for Samoa. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple. Guyabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na le sauce feel with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. The heat is on. So spicy. Fame away. Emma was sauce falolo for the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fatalo fatu mfafelo ya tu pai o Samoa e mise pul anga fa ke pipo Samoa pia ila mai mo mai ne fiafi o se fa poponga ne tato talo tautai a songa fua so ivo te se malua afe lua fa tala to mua fa ilo mai mtanga luengo so fu malolo ina e to avalu nga singasi o fa maonia le afia ile tale vivini mai fast food wono nga singasi o lo msalomia katalina to via mo se fa poponga. Is a report here man mtanga luengo so fu malolo ina o lo fa mawina ai le siti o nga singase a fia le tale bivini le ua o atu ile to avalu fa mawina fo ile o atu ile fa se fu wono nga singase ua ma salomia le afia
Maolo awina atu ala tau siaki New Zealand mo su enga pe whamaonia lo la tau wa afia ai le talabivini. E tu sai ma le ripoti e se lau pasene o ngā se wa ripotia sa whamawina i upolu e 5% o ngā se o tamaitai ma le 4% o alii. Tolu se ngā se pe tu sale ma le ono se 4% o i la tau e lalo le tasi le tau sanga le mātutua. Ai o le tolu se tasi o ngā se o pepe e ono masina anga i le tasi le tau sanga le mātutua. Whamawina fo'i o le 5% o ngā se haafia ma ngā se ua māsalamia sa whaatina ina la tau siaki i le mautanga se matautua. Whautuanga mai le matanga luenga i a whaatina tui pui o whanawiti a wao i la tau wia e pito i tinga ina pe a afia le whamai. O le ai au o na māteitua unga le talabivini ina ia pui o e malou a inga mai le whamai. O le tāua le whai o le tui pui e pui ai le tangata afia mai leo o atu i o onga o le talabivini ma o atu ai i tūlanga whaingatā ma wha le tonu ai le manava. Talina tovia mo le tautai. O le masino mati luafe lua lima ua fofuaina e whalawiloalo i aine au au nanga mo le whatupeina o tong fiti whasoifua maloloina le nupiwha pe a pasiaina i le kapeneta. Katalina tovia mo se whaopoponga. O le astona ina se mawai atu nei, sa whaatautai ai se whaatala noanga ma le atu nu ulau tele, ma le whalapoptonga lau whaisau whanga sa mua le nupi wha, i le hola le tutu i le roto, mo le wha malama ina o le polo kia ti foa le atau la mua i le nupi wha, mo le whaatupeina o tonga fitinga whasoifua maloloina. O le awhailua inga sa awai i ai le taiteifona le nupi wha papali i panoa moala, le sa ia whamanino nisi o vaenga o le polo kia ti i o na vaenga ese. E lua mo te unga tupe taua o le awhaatino ai le matau pule nei o lo i te tonu o le tūla fono mua Medisave lona lua Med Insure leo e tonu o tūla fono wa uma ona whaatino ina pe ona iei le luafe ma le 5 Medisave o le ale Medisave o lau tupe lea e te tongi mai i le ta ilua vai aso. Se 10% lau sao fanga, se 10% ia le tangata fai e ona le ngā luenga. O le a vai ina i te unga tupe ia e lua. O le Medisave e tuu iai le 50% o lau sao fanga, ma le 50% o le saufanga mai lau employer po o le ona ngā luenga. O na alu ai leo le 4% le ai whaanga ioia ia tau no ngā tupe ma whaamanuianga ma mea uma. Ai o lesi vaenga o le 4% lea e au mai vai aso uma po lua vai aso tongi ai. E 3% o lo i tonu o le tulafono e au mai i lau sa whanga. Lea ua iai, e le toi whapopoina, ma le 3% e au mai i le tangata e ona le ngā luenga. Ona maua leo 1%. Maua so awa noa e te tila sila ai i le tūla fono, lea o te tala noa tuai, vaenga se 3, vaenga se 4, o le tūla fono le nupi wha, e na pāsia le luafa ma le 5. O le Medisave la, ma lau retirement account e pule ai lawe e le pule ai ia le mata upule nei tātou tana no ai a o te tonu o lau Medisave le ave i ai le 3% ma le si 3% o le ato e sea mai ai lau premium mo le whaamanuianga o le la tātou tala noa iai se teimi una sao noa lero konsale na wha malama lea mea uma pe fia le premium o le a fōli tūlanga o le aiai o le atau ngā tupe whapitoa po le 1% o le nupi wha a le tangata whaisau whanga o le a tutongi ai le vale se 4% o tutongi tau tupe mo au nanga whasoifua maloloina o le a manaumia o vaenga nei e tolu o le a fia i le tonga fitinga whaafo mai pe a mana mia. Mua, a e su e vai le fo mai private doctor, le eile sunga ia John.
Adam. E valus fulpasene e totongi ele scheme. Fatatainga o le pili a John, for example, o te le lope fia. Ai mo le fatatainga fasu tala. Lono vinga alus fulpasene. E valu tala e te tongia. Ai tolus fululua tala e pili mai ele authority. A amatu mo lau tala vai. Fatatainga se lau tala. E totongi o le luas fulpasene. Le luas fulpasene. O le luas fulta lau se lau. Ai pili mai ia le authority po le nupi fa e iai le scheme lea valus fulta la. Ai ngase po i fa pe na fo le te tongi e le nupi fa. E le stato scheme lea ia lo ngase pe ai ta oto ele fale mai. Luas fulpasene oe valus fulpasene le scheme. O le mai tau savali ngase nasi tu savali ngase e tau fia le fale mai ia male ngase le tu te fia whaafofonga iai a e ngase ai mana o mia le avea oe i New Zealand te tongi uma e le ski Sau noa papali i elena o sui fai sau whanga i anga ba ai lea whamanianga o le anga ba ai tangata umai au fi ai mai lātou e le o iai ni sau whanga ai totongi le tolu se lau tala ina i anga ba ai i le au nanga mo le tasi tau sanga. O e o lo o fia a waile scheme e le mana o mia lo a vea masui fai sau whanga e le mana o mia e totongi sa o alau prim lea la sau noa iai a fai o lo matua e mana o e kawai la lo le scheme na si tolu se lau tala i le tau sanga ai kawai le vai o le fomai private kawai le tau fia le fale mai kawai male ave o lo matua i New Zealand ai ai ni preconditions o le mena si sila e committee Pale ama whai lava o na maua whamani anga masali nupi wha mo ana sui whai sau whanga e pe ia tupe wha asiri ma pasene wha masina mo sui whai sau whanga. Au whiai ma te unga tupe wha pitoa lo wha anganga mo lea polo keti mo tonga whitinga wha sui fua maloloina. Sau no papali i o lea polo keti sa pa sia le lua awhi malilima ma sa whai ngua ina o onanga wha sui fua maloloina nupi wha. Pe ta iwa suia nei le au onanga wha sui fua maloloina mo sa moa. O lo ngali lue fore komisi mo tu ina atu le folsanga o le ploketi le kapeneta ma a iwa ina mapasia o a fuafua e whaala wiloa aloa i le masina o mati o le tausanga fau. O le amga utua le ploketi i a whaingo fia i tangata nuu masui whai saufanga o na anga baa i tonga fitinga whasui fua maloloina au fia i mga ngase a inga o lo fia awina atu i atu nui fafo mo tonga fitinga. Talina tovia mo le Tautai. Inisio tala, asiasi mai sa mo le ofisi sili o le falitupe le ANC, le sunga ia Shane Elliott, ma sa whawhelwai o ia il maota lai komisina Australia i tia pata. Katalina Tovia mo se whaopoponga. O le asi aia le ofisi sili o le falitupe le ANC, le susunga Shane Elliott o Samoa, o se avanoa lea awai mai aia na te moli mawina lui tau ma whawhita uli, o lo whea ngai man falitupe ma na paanga i Samoa nei, e alai whatau ingo tupe le Pacific Kamatunu i Fafo. Mana whalia Elliott i se wheloa inga matustala i le mai ai o le awa le wheloa inga sa wha wheloa i alo i ai. E lua ni mai ngata uolo tanga i ai leo au nanga le ANC, mo le whalelea o whatau ingo tupe Samoa ma le Pasifika. E ala leo ni sitio au nanga le whaonga ino to mai whanei o na po i mea whainga luenga, e anga ba ai pa anga mo le lafo ino tupe ma le lona lua. O le tūlanga leo le whaonga ino te ngā tupe le ANC de tutongi ai pili anga i atunu i Fafo, po le taria foi o ia tupe lafo mai atunu i Fafo. O na taluai o le tele o whawhita auli le tūlanga tau i whatawa ingo tupe, i awala whaala tua ma awala palapala. Whatasi ai ma le le mauti no le saunga le mua ia tupe, o le ala lea e whainga ta ai o na ngai oile ANC le whaatino le au nanga. Peita ina whailoa Elliott o le taimi nei,
o loo whaanga solo whaatalanuanga ma le malo Samoa ma pea Australia i awala saunga le mū malelei mo le whaatino ino le au nanga i whale tupe le ANC di ona lala umai le Pasifika mātino i whafo. O le awhi masalau i wasi fultasi na mua i whaatu ina ai le au nanga le ANC di Samoa ma o le tausanga le nei ato ai ni se lau whase lima tausanga o lana au nanga i le Pasifika. Le nau ta inga na ofisa sili ia si tia malelei au nanga ia ngā wa ai pa anga whale tupe ina ia saunga le mū mamana pui tupe atangata o loo te wina malu i le ANC. Talina tovia mo le Tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Se whapoponga le nei Tautai ma le Pasifika, Katalina Tovia mo se au te lenga. Talo falava se faliunga le nei o tala ma le Pasifika, o le ripatia mai le teo whawa malo a New Zealand, o mwhai na wina atu le langolanga malo si le company le Uncle Johnny's. I tala ta mua le aso a olo mai le whafunga ino le tarisanga le taitai le tuanga i te tono le palemene a Tonga. Mo le wha malo lo ai o le palemia o Tonga, hua kaba mei liku si o si sovaleni mai lona tofinga palemia, ua whailoa whaalawa i te lea i le wha amawai ai o sovaleni mai le tofi palemia o Tonga. Maana whaalia sovaleni e sili ai a te ia le wha amawai. Ma o ai lava le a whiriwhiria ma palemia e tali tonu o le angalue ma le wha amaoni le tofinga, mo le safuru masina leo lo te toi a o tāpena ai mo le whainga pālo ta tele a Tonga. E leo mauti noa po ai o le a whiriwhiria le tofi. Pe taitawe sovaleni e o mai le teiminei, o loo ia nofa pongi sa lava i le mafuanga na afu ai ona ave e sea le tofinga minista o le mai whafosai a te ia e le tupo Tonga. Pe tai o loo ave pe ia i le whamuamua ma le whaalo alo. Na ia tāua foi, e te tau lava ona ia i tangata te te i le whaatinongo tiute ma mataa whaioi i le tofinga palemia. Pe tai e na te tari sa paia whautuanga ma tatalo le to tele sa o ati a te ia ma lango ina whailo na tofinga a o ia tau ave ina le whainga malo. Pe tai o le teiminei, mo le teimi e whai ai sana malo longa umi, ma tāpua i ma sa iri awala i se isi foi awala e tau tuam au nai bea mo tangata nu o Tonga. Ua talasanga ina i le asosi mo Tonga fitinga whasoifua malolo ina fiti le whainga malo, ina ia whalau i loa whalau i tele le pipisi ai o le HIV te tono fiti, mo le silafia ma le pui ngau tangata lau tele. Whalia le presidente o le asosi a alipate e waka mokea, le popole ai o le asosi ono o le siti o tangata wa fia. Ma fua mai o le whai o ni siaki le ai se puipuinga ma le tele o whaafita au li o loo whea ngai matangata i le tūlanga e anga pa ai i au nanga le soifua maloloina. Ripatia e lua se lau whaas fultasi le numera o siti ai tangata a fia ma le lua afe se fuluanga i mai le lua afe lua tolu. Ripatia e silia ma le lima se lau lima se fulu tangata a fia sa wha amawina i te tonu o leo lua i ono masina o le tausanga. Mo le mawina ai le tolu se fulu tolu pasene o loo siti ai tangata a fia mai wha amamaunga le lua afe lua tolu. Wha amawina o fe usua inga o loo mawalunga ai le pepisi al wha mai, wha tasi ai ma le wha o ngaina e tangata o tui e anga pa ai fuala au wha saina. Peta ai watara sanga ina le asosi le malo, ini ia whailoa whala wai tele le wha fita auri, ai ia wha malusia le whai o siaki, whai a puipuinga ma ia tonga fitia tangata o loo wa fia. Ma wata pena foi le asosi ngali lue whatasi ma le ofisa so i fua malolo ina fiti mo le fo ia o le atulanga. Ma watatau o na whaatino ina le atulanga i te minei. Talai al Pasifika mo le ne afiafi so wha so i fua. O se whapoponga le nei talo Tautai, soifuanga le Kalesia Katoliko i Lalani.
Charity tuala le misio mo se atelenga. Talo flava Samoa ma le puleanga whakipipo Samoa pia o talo soifanga le kalesia katoliko mai ima o le lalolangi. Tala mua o talo vai aso mai atato I kalesia o le atu sai o toifo I atu I Aleppo ia waftawa I mai tawa. O taulanga o Aleppo mahama e li tumatu Suria wa ilima ne o vainga awale Hayat El Sham la tau o ni tupuanga medbito no weta uo Idlib nisi o tangata lo nofo ai wa isolo anga ai o le toatele na po e ina maave fita sa o sofa ilia vainea ma le vai o whaasangata wato fita al whainga malo lo o iai ile mai ai o le sifulu tolu tau sanga na tutupo ita wa ile atunu whaalia le fina ngalo pole o le kalesia kerisiano e whaatatau ile toi fo iatu o vivesi fai ile aso o ni fitalia inga le ana taitaia ia le ami Suria le pomuina ma mali li wainisi le aonga ali kolisi le aipa ia na whaama le peina sa whaafueina le ito inga San Francisco. Mai Ukraine, o sangato Nicolau I Ukraine na patipatia lona sulfanga le asumomole ni masina sa mawhai o na awai iai le whaao le kalesia e le ni katoliko ya Major Archbishop Sviatoslav Sevjuk mo le whapaia ino nofwanga St. Nicholas o loi ni maota o le sui mo le tamapaia I totono le viv e mo le sulfanga whamnatuina alfa apoptonga kerisiano I le apito no o le atatala ina pele lotoa se ia pa ia te sema le aso sfulu lima mo alo la iti e whaafsoa ia mea lofa mo sauninga patipatia o se whatala linga moni ianga silisili o lo whata wele kalesia la na langlong sua mo whanau ia mawapea lo lato oli o no lo sanga I pea ma whaafitauli ma ua whaoa I lo lato o la tuptupua e tatau na iai o na o tawa osi o lo ito tono o Ukraine. O whaapisa o, ia wha o aina langona, whaapoptonga mai pesenga o le Christmasi, e whaafifia ai le au whaipese o le telo sia seminali o le ngangpa ia o lo I le vil. O le vaiaso amataina o le ate vetu I to tono Jerusalema. O le aso mua o te sema, na malanga pulo nau atuai pa tele Francisco Patton, e o I to tono petele e mamole sauninga amata o le atu vetu. O se malanga sana to ai tau nuu atu, mai Jerusalema leo se taulanga tausi o le a aipa ia. Mana tali leia e taita ilonga sa I tafaala puleanga o lo o taita inga a El Sarara. O le polosesio mai yalo la iti ma le au whatotua whapea sui mai tu inga saa na awai. Inisio tala mai le katina le fo al malo kanata saunoa o le anga inga le kalesia ilana whatale lei whafo atu e tatau lava on amata mai totono lo whatu. O le to luas fultasi o katina le filfilia mai le astona i le asofitu o masino te sema. O le whatasinga nai le pasiliko sangatu Peteru lea e tau fia le epikpo ia Frank Leo mai Toronto Kanata. Non matua e lima sutolu tau sanga o le a avea masuia pitola itisi foi le au nofo a katinale. Sa whaasoa ngai talafo le Vaticano au le a mataina lea to whatasinga. Paalia e katinale lona fifia I le tofinga. E nā te au auna tuai le taitai le tupusa se isi la sanga fomo ia ma e mawhai o na wheloa ia tu isi o katina le maftanga I to tono whapot pitonga. Na wsiringi ai o ia whatatau nisi o lu I tau te tele o whea ngai male kalesia ia sone. Na tō laulauina nisi o vainga I to tono le kalesia ma le tu mai le whainga malo. Whamtalaina le tūlanga I tūpsa o se anga noo wala foai. Mai se tali ato le kalesia ngai whawhitauli o lana whangwhango mai a katina le leo whapea e tatau o na amata mea mai totono le whatu la tātou wāwhea ngai ma lea tua mo mia ai se whawhitifiti mo lau tātou whaleanganga iai se whaaswhia ngai tātou te avatu ai leo la fau pe whao o atu ai lea tua I le lalolangi le ni taimi whai watu I tala talo sama molia tūpsa I lea tua mo se file mo se whaatasi ma se whea whaninga I to tono malo ni Carrickwa. Whaalia mo whapoptonga ni Carrickwa mai a Pope Francis na ia saunoa ai ia whatotua atu I lea tua a o whitia I la toile ni taimi le polu Iuli.
Te talo lana fionga whaapitoa mo se file mu, ma ia tu mau pēr le mau poponga i le whaatasi, wa pēr le whea whaninga mō tangata le tunu, i le aso wha mamalu a Maria i Makulata, lana whaatala ulanga i tangata whaatuatua, ia whaatasi atu i la tau, i whaatonga i le tina o lo i le langi le sulfa inga o lo tausia le atunu e te talaino la tau whatu, ma ia whaulu whale i o la tau loto ni whaatala noanga whaatinoina, mo se file mu, ma ia whaatasi ma whalu whani o na tangata. O se whaalinga o le aso sā i le taimira tauninga tausi le angelo o tamapa ia, na whaamanino mai eilo na maafuta la talata i le kalesia, whapea tangata ni Caragua, o lo patipatia le lato talo tausi o le novena i vaso whaalualungia mo le tamai taipa i o Maria o le lato sulfanga ia whaamawhanawhanaina whaingata mani le mautono o tangata uma le taupoupa ia ma ia talaia o lato whatu e Maria i Makulata e mawhaion whaalualungia mautangia le whaion whatasinga e talanoa ai a wase file mo mawaina mo le malo ni Caragua o lona tungalunga foi anga ile kalesia matangata au lotu ona muli nei le alia e mai foi o nisi o fasalanga ma le whaamuta mai e whainga maloa o teka le whaapoptonga tuma o ti o lo e whaamalo le kalesia whaapea le whaatea ma fasalanga o lo whaianga i o si taulanga ma e biko po Maria pa ia e wale eisa o sala talu lo whatua tupu talu sia i mato o sulfa iatu iati oi o tala i o soifonga le kalesia katoliko whaataitele langa sua at kampania amau whamanele atue a Samoa male pule anga tu whasoifonga. O se taurumanga le nā tātou tala tautai mo le nei pō, e mamoli atu whaamalo ma whawhatai pa i o Samoa, ai mese pule anga whaakipik pō Samoa pia i lau mai mō mai le ne fiafi. E le whangalo ina fo i whawhatai tātou pa anga māsani, Fale askulimi Uncle John, kampania Amau, manatanga luenga puna ofa na tura masio manga. Manuia le fiafi Samoa, tō whāsau fua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders.
Puipuinga o le fulu masani. Pe a fai wa e a afia ia unga le fulu masani. E fautuaina le whaatinoina o puipuinga nei. Pupuni lo fofonga pe a tale pe mafatua. Fufulu mama lima i temi uma. Fai lo tali fofonga i temi uma e puipuia mai ai isi tangata. Ia e nofo i le fale ma ia lava le malu lo. Tau mamao mai nofo anga tumutumu. E vavei le pipisi al fulu. Ta ofi le whanau mai le aonga pe a fai ualia e ni aonga al fulu. Tau mafatatau ma ia tele le vai e tau mafa. Inu ni fuala au mea tinga pe a fiva pe tinga le ulu. Mo le whanau, ia inu tala vai e peo na fautua ina e fo mai. Ta ofi le pepesi le fulu. Mo nisi whaamtalanga, whaafsotai le matanga luenga i le ono o po le valu se lau ono whawha o. Greetings and Talofalava Samoa and also the Archdiocese of Samoa Pia for your viewing tonight. This is another edition of your Tautai News on Monday the 9th December 2024. Our main headline, Ministry of Health recorded 8 confirmed whooping cough cases and 46 are suspected. Catalina Tovia for more on that report. According to the Pertussis Surveillance Situation Report from the Ministry of Health this week, recorded from 35 of November 2024 to the 1st of December 2024, it stated that since September 2024, 54 suspected and confirmed cases have been detected. A cumulative total of 54 cases, 8 confirmed and 46 suspected, were notified from Epi Week 46 to Epi Week 48. 100% of the cases were reported from Upolu, 50% female and 44% are male. 34 cases were less than 1 year of age, of which 31 were 6 weeks to less than 1 year old. 57% of all cases were hospitalized at the Tuiatua to Puertamasese Mea Ole Hospital at Mototua. The Ministry of Health advised the public to watch out for symptoms such as severe coughing fits, often followed by a whooping or high-pitched sound, difficulty breathing, vomiting after coughing, fatigue, and exhaustion. Vulnerable or the most at-risk groups are infants under the age of 6 months old, pregnant women, and individuals with underlying health conditions. Talina Tovia for Tautai News. Samoa National Provident Fund healthcare scheme will be launched in March 2025 if approved by Cabinet. Catalina Tovia for more on that report. A public consultation was held at Tu'utu Ililoto Hall on Saturday, organized by the Samoa National Provident Fund. The main purpose of the consultation was to explain to the public the importance of the upcoming NBF project named Samoa Healthcare Scheme. According to the chairman, Papali Panoa Moala, the scheme was proposed in 2005 when he was the chief executive officer of the NBF. Babali explained that 3% will be deducted from employer contributions and 3% from employee contributions under the proposed Samoa National Provident Fund healthcare scheme, and it will be compulsory for contributors. Voluntary members will have a choice and they only need to pay 300 tala a year. People who are in their pension years, if they have children who are working and are paying their contributions fund, they can come under them, but they will pay 200 tala a year. Treatments and checkups done locally will be paid for through this scheme. 80% will be paid by the scheme and 20% will be paid by the patient. The money collected from the contributors will be used for treatments within the country, and there will be money left that will be used for patients being taken overseas. Babali said the scheme is mainly for our people to have easy access on healthcare services and also for medical treatments and checkups overseas. Talina Tovia for Tautai News. In other news, ANC Group Chief Executive Officer Shane Elliott visited Samoa and was welcomed at the Australian High Commissioner's residence at Te Apapata. Catalina Tovia for more on that report.
In a press conference with the media after the welcoming reception, for ANZ's Group Chief Executive Officer Shane Elliott held at the Australian High Commissioner's residence at Te Apapata on Thursday, Elliott stated the main purpose of his visit. It's important for me and my team to come and meet our people and meet our customers and understand the challenges in Samoa. All of our countries have challenges. All of our countries have change. All of our countries need to adapt, but it's good to come and understand firsthand what those challenges are, those changes, and how ANZ can play a role in developing a better, more prosperous Samoa for the people. So there have been reforms to cater for the changing needs of the market in order to address customers' demands. And these changes include the upgrade of its IT system to provide technology-based online services to its customers and the community at large. I think the one thing is technology. So as we know, technology continues to change. And, the people of Samoa deserve the very best services, just like anybody else. And it's really about our opportunity to bring new technology services so that people can do their banking in the most convenient way possible. And so I think that's where we continue to invest and to find better ways for people to make payments and manage their own money. So I think you'll continue to see developments in technology. This ensures Samoa is not left behind in this evolving technology landscape. The second big change has been around, and the big challenge actually for the Pacific has been this issue around correspondent banking. And so correspondent banking, what does that mean? Basically, for people in Samoa to make payments internationally or to receive money internationally, we need banks, a network of banks to work together. Yeah. So ANZ needs to work with banks internationally. If you want to send money to the United States or to Japan or China or whatever, that's called correspondent banking. Elliott said ANZ is working on these impacts together with the government of Samoa and Australia with the World Bank on how to protect the people of the Pacific and how to ensure that people, communities, businesses maintain financial access to international finance. ANZ Bank has been a partner for Samoa since its establishment in 1991, trading at the time as the Bank of Western Samoa. Later in 1997, changed its name to what now known as ANZ Bank Samoa. ANZ is now celebrating 145 years of service in the Pacific region, and it is a milestone that reflects its commitment to genuine and lasting partnerships. Sanina Tovia for Tautai News. That's the end of our Tautai News for this evening. I would like to say thank you to you, our viewers throughout Samoa, and also the Archdiocese of Samoa Pia for joining us tonight. Acknowledging our major sponsors, Uncle Charlie's Ice Cream Factory, Jan Mao Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Good night, Samoa. Tō whāsoi fua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I